Welcome back. Now the Goan fishing zone is under surveillance. Coastal police along with some of the fishermen and officials from Fisheries Department will start patrolling along Goan fishing waters. 5 coastal police boats will patrol the sea. This is on the backdrop of recently seized 7 fishing trawlers from Kanyakumari venturing into Goan Sea. On the backdrop of recent seizure of non-Goan fishing trawlers venturing into Goan fishing water, Fisheries Department held a meeting on Wednesday at Verna. Members of Fishermen Association, Coastal Police and officials of Fisheries Department were present for the meet. They have unanimously decided to keep close watch on non-Goan trawlers entering into Goan fishing zone. Our Goan brothers we have to save. So we took a step immediately. The next day we had a meeting. So now with the help of the SPs and all, we will really strengthen our coastal police and we will not let the other ships enter or unload any stock here in Goa. डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान पेट्रोलिंग कोस्टल पुलिसा बरोबर स्टार्ट करतले 5 जाग्यांच्यान बोटी वतल्यो 5 म्हणजे गोंयचे 105 किलोमीटर जो आमचो कोस्टलायन आहा तो कोस्टलायन राखपा खातीर 5 बोटी कोस्टल पुलिसाच्यो वतल्यो आणि प्रत्येक बोटीचेर आमचो एक डिपार्टमेंटाचो एक मनीस आसतलो कितें आणि हे राउंड द क्लॉक ते करता म्हणून सांगलें ताणें पेट्रोलिंग राउंड द क्लॉक आणि जे कोण वायलेट करता फिशींग आमचो मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट तांकां ते धरून हाडटले आणि आमी तांकां पेनलायज करतले अंडर MFR एक्ट. Members have blamed the coastal police for negligent attitude. They claim that police are hand in gloves with the culprits. Regularly for last 7 years, under the nose of police, hafta is collected and liquor is transported. Unloading of fish is going on and liquor is transported. Liquor from Goa is going abroad under the nose of this police. ते उपरांत हे 2 हवालदार सगळे हँड इन ग्लोव आमचे कडेन एकटो पडवळ म्हणून आनी एकटो हरिकांत. आम्ही मागला आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की हे बॅन करचे म्हणून फुडें हे चलोवपाक दिवचे ना म्हणून आनी आमच्या कुट्टाळे पासून येवन ते हाली करता ते बॅन करचे म्हणून आमी तशेंच फिशरी मिनिस्टरा कडेन तशेंच डायरेक्टर ऑफ पुलिसां कडेन आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरी कडेन मागलेले आहा की बेगीनूच बॅन करचे म्हणून ना तर ही इंडस्ट्री काबार जावपाचे पावंड्याचेर पावलेली आहा अशें तर आनी एक वर्स पासून चलत जाल्यार म्हाका दिसना ही इंडस्ट्री फुडें वयतली म्हणून इतल्यानूच इंडस्ट्री फिशींग इंडस्ट्री आमची गोंयची इंडस्ट्री काबार जातली आनी आमी बेकाराक पडटले. A reporter from Verna, Surendra Madkaikar. Indian-American film producer Ashok Amritraj will be part of IFFI 2012. His famous 3 movies will be showcased in retrospective section this year. Sources say that though Amitabh Bachchan could not make it for this year's IFFI, his better half Jaya Bachchan would be part of the inaugural ceremony of the film festival. Award of 10 lakhs would be presented to commemorate the centenary year of Indian cinema. Indian-American film producer Ashok Amritraj has a count of over 100 Hollywood movies in his name. Ghost Rider, Spirit of Vengeance, The Other End of Life and The Double would be showcased during IFFI. Amritraj would also address an interactive session. Award of 10 lakhs would be presented to commemorate the centenary year of Indian cinema. This award would be presented to a film or an individual. 27 cinemas and 55 documentaries will be showcased highlighting journey of Indian cinema from 1913 to 2012. 27 फिल्में 1913 से पहली फिल्म जो फाल्के साहब ने बनाई थी 1913 से लास्ट फिल्म जो है जो ऑस्कार्स में भी हाल ही में एंटर हुआ है बर्फ़ी हिंदी फिल्म बर्फ़ी तक का जो जर्नी है उसका एक छोटा सा एक मुखौटा हम लोग दिखाएंगे एक छोटा सा दृश्य दिखाएंगे और वो कई प्रांत से होगा वो जो फिल्में होंगी तो ब्लैक एंड वाइट से किस तरह से ब्लैक एंड वाइट से कलर में आए किस तरह से साइलेंट एरा से साउंड में आए तो ये सारा दृश्य आपको देखने को मिलेगा. और इस सदर में सरकार ने एक नया अवार्ड भी पहली बार इंस्टीट्यूट किया है जिसको कहते हैं सेंटेनरी अवार्ड जिसमें 10 लाख रुपए का भी कैश प्राइस है. तीनों का एक कमेटी बनाया गया है जो कुछ फिल्में देखेंगे और उसके हिसाब से वो ये अवार्ड फिल्म को देंगे या किसी फिल्म को हो सकता है या किसी व्यक्ति को हो सकता है. Sources say that though Amitabh Bachchan could not make it for IFFI this year, Jaya Bachchan may witness the IFFI inaugural. 19 वर्साची IFFIचे उक्तावण सुपरस्टार अमिताभ बच्चन करतलो अशी सुरवेक चर्चा आसली मात निमणें तें गणित गडबडलें. अमिताभ बच्चन जरी 19 वर्साची IFFIक पावलो ना तरी IFFIच्या उक्तावण सोहळ्याक अमिताभ बच्चनाची घरकान्न जया बच्चन हजर आसतली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंट मिडिया खातीर.
Chitornia Citizens Committee is annoyed with the Sarpanch of Chitornia for opposing their long pending demand of market complex in their area. Citizens claim that there is an urgent need of market complex. Members claim that the project should not be stopped for some political reasons. Chitornia Citizens Committee held a media briefing in Margaon. आम्ही एक चिंचोणीचे एक गांवचे वखमाने उतरावप इन्स्टॉल करप मार्केट कॉम्प्लेक्स मोठे 10 जाणांनी पूण पर्सनल घेवन इन्स्टॉल करप हें बरें न्हू हें आमकां एक दूख भोगली चल त्या प्रमाणे जायत सरपंच मार्केट कॉम्प्लेक्स प्रपोज कोताय आनी फर्स्ट टायम आमगे चिंचोणा हांव चयता आमगे सरपंच ओपोज कोता आमी चल त्या प्रमाणे 11 मेंबर आमगेले वॉर्ड मेंबराचे 11 मेंबर आहाय 11 मेंबरांक लोक इतलोय मार्केट कॉम्प्लेक्सा सपोर्ट करता कित्याक आज मार्केट कॉम्प्लेक्स आमगे प्रेजेंट पळय मार्केट फीश मार्केट आहा तें आमकां जायना नुस्तें घेवन भायर बसताय तुमी चोपा जाता नुस्तें भायर बसता फ्रूट फुटबारीचे बसता आनी देखून आज गेल ते पंचायतीन हें मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लें. Members have demanded that the market complex should not be scrapped due to political interference. हरे चिचोणी इंट्रस्ट आमगे प्रायोरिटी आहा काय आमगे पॉलिटिक्स चलता MLA लेवल पॉलिटिक्स ते मनशा गेलो MLA लो आदले MLA गे मनीस असो डिविजन चलता तो मार्केट प्रपोजल आदले MLA प्रपोज केल्लो फॉरवर्ड केल्लो सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसले कोऑर्डिनेट केल्ली एक्टिविटी फुडें पावलो आहा इतले एफर्ट्स इन्वॉल्व आसले तो मार्केट फुडें येवपाक तो कितेंय चुकल जाल्यार मार्केटान कितें उणें आहा लेस आहा घालया एड करुया लेस करुया बरें करुया तेज्या कितें चुकल तें काडया जायत सजेशन दिवपा जाता पूण थिंगा तेश ना मार्केट स्क्रॅप म्हणाय आनी कोण एकलो सजेस्ट करता इंडोर स्टेडियम करुया हुंय एक जॉगिंग ट्रॅक करुया हुंय जॉगिंग ट्रॅक इज ऑलरेडी आमगे चिचोणे आहा कोण फायदो काडलो दिसती पडना सो ज्यो वस्तू गरज आहा त्यो वस्तू आसूं नयो. A reporter from Margaon, Samir Bhatt. Let's take a short break. Stay tuned.